Lendzawo lencane yaseChakastad eMpumalanga ibukeka itindile futhi inekuthula. Kodwa ke bantfu labahlala la banetindzaba letinyenti labatokutjela tona ngendzaba yebafana labasebancane labahlasela umphakatsi. Labafana labancane kuthiwa linyenti labo bantfu besikolo labafakwa ekhatsi kumagenge. Kantsi-ke kamuva nje umndeni wakaNkosi ulahlekelwe ngumntwana wabo Mncedisi Nhlapho emva kokuthi agwazwe ngilomunye webafundzi walapho labafundza khona. Kude bakhulumile kithi ukuthi uyavuyalwa ufunjani usitoti nathi sathi uthi asisitoti umntwana. Manje indodaba ethi bangalesigangeni asitati thina ngoba kuze asukelwe yena labantu alabanengangaka bamsukele lo mntwana baze bambulale akusikahle. Lama group labenda kulabantu abendi kahle mntwana bethu. Njengoba ke emalunga emphakathi angena kutewudududa umndeni wakaNkosi kunekukhatsateka lokukhulu ngalesimo lesikhona kulendzawo. Siyazama ke kuba nema programs sisebenzisane nalamanye ama stakeholders sende nema awareness kukhutha abantwana ukuthi bangangeneli into letifana naleti nokuthi bazame ukuthi avoid ngoba egcineni tifaka netimpilo tabo engcupheni. Kanti-ke emaphoyisa ayathembisa ukuthi atakwenda konke lokusemandleni kuthi bothishela kanye nebafundzi baphephe etikolweni. It is continuously taking place at the school that we have this type of incident that are taking place. I think the district commissioners being present here, they are aware that we have the awarenesses that must take place at the school dealing with these issues. When your child wake up in the morning, prepare him or herself to school, in his school bag, he put knives, he put dagga, then what is the position of the parent? Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eChakastad eMpumalanga.